Bwanyuma district yashema kutungecheka ngo chairman wa land board William Patrick Rwabukare okugwacumura ryo mu office yati akagumisa makafa erizoba parish ya Mshanga yatahwe kitambo cha misa okumushabira. Father Genesio Nwajira wakore kitambo cha misa okumushabira yatwanyerizi arikugera ngo Mshanga parish hamwe na diocese baferirwe empajamani. Utekereza ko mwana wawe yakira akazuka umuhezo wa Karoliya ufire nakiza ibanga dushaba umweze umutasi w'amagara masya agayidoro. Father Genesio yayongera asima hato mjenzi William Rwabukare abwemerme yakozere ahina bebembezi kwihanafa bamugambireho byinje ebirunji. Hamwe tinzabda kumenda kumwe kongishinzi cyo kuchira mu maye kuchira yokuru nesha masho ngirango yachekere na minwe, but this man has been a very marshal shema twaferwa shema twachuramerwa twaferwa omwebembezi twaferwa omushubuzi ahabo kubabira inishomero elia St Patrick's twaferwa omuntu abire nafa munonga abantu abakuzire twaferwa omuntu abire nahabura shema twachuramerwa erizoba ahabo kufa kwa mzee Rwabukare. Nyomwazi obwanyuma yokezo kanka kafa uriyo muhezi wa chairman wa district ya Shema Muhwezi Vianney agambere etubireho yabariya kuyabana ateresimu sokoreba tureba uso yabuhonda ameza twamanya ngwine cyabaho aho naho tuyirukanga twamutwara kabwohe ahari hele center 4 kugira ngo atunge ngereho first aid twahikaho umudakiki 10 umuntu yafa dushasha nabeka omuntu abira twatire district na munonga hanshonga as sensitive za mataka Gabriel munazo mataka abantu bingi batungire chance yo kumanyisabwa omugasho gw'ibyapa yo kumanyisabwa omugasho gwo kutungita karkabiri yawe kandi atukolira umuntu munonga kandi mutayi witu ogwo aturgaho nawo n'umusingo ahabo kuba twine kibine cyo kutugita nk'abasingo ba Uganda kandi twine n'ikindi kice ahariye cyo bakweta abasingo bankora investment club turubamemba 50 hazabara memba witu mukuru kandi ubwo abarimemba witu mukuru abari na advisor witu nkatatitwe nka braza witu ubwo abire nakorera kachiko kabakuza mu district ya Shema utuyire no kuba director wa St Patrick Mshanga kandi abire ariyo muntu arukunda ebyentunguka abire namanya ekisero Rwabukare abire naza kutereza abakujiraga abafu nabo cyo byagenze mumurika cyene kai obwiguru agenda umusinji ubwo yatsugabana munana hamuna n'umukazi omwe kandi aferira myaka 69 iyo bukuru gashakwa Sheikh Abdulatif.